Webale mukama wange omwomezi. Webale ab'okutuleta mu kubaho kwawe. Webale ab'omugisa gw'okubaza hamu naiwe taata. Webale mukama ab'omugisa gw'okuteerana hamu naiwe. Mwoyo arukwera ntukusiima ab'okuteerana kwawe. Mwoyo arukwera ntukusiima ab'okuba oli hamu naitwe. Ntukusiima taata ab'okutuha omwoyo arukwera. Taata ntukusiima ab'okuba Yesu akagamba ngu talituleka itwenka baitu alituha omukonyezi. Mwoyo arukwera webale ab'obukonyezi bwawe. Mwoyo arukwera webale ab'okutusobozesa. Mwoyo arukwera webale ab'okutuha obumanzi. Bayibuli egambire ngu totuhaire mwoyo w'okutiina baitu otuhaire omwoyo w'engonzi, enteekereza ennungi n'omwoyo w'amaani. Webale taata ab'okuba otuhaire omwoyo w'amaani, otuhaire omwoyo w'okugonza n'enteekereza ennungi. Webale taata omu ibali ya Yesu. Ekiro kyati turwanisa amaani ag'okutiina, okutiina okw'omunyanzi gwalesere mu bwomezi bwaitu. Ekiro kyati ntukusingura habw'amaani ag'omwoyo arukwera. Ekiro kyati ntukusingura habw'amaani ag'omwoyo arukwera. Ekiro kyati ntusingura okutiina. Ekiro kyati ntusingura okweraliikirra. Ekiro kyati ntusingura amaani gona ag'omunyanzi gwa alesere mu bwomezi bwaitu okututiinisa. Ekiro kyati ntwemerera ntugamba tuli bamanzi. Tuli bamanzi omu ibali ya Yesu Kristo mukama waitu ow'amaani. Ntukusiima Yesu Kristo ab'okuba niwe omuduumizi waitu. Ntukusiima Yesu Kristo ab'okuba niwe omuduumizi waitu. Kandi ab'okuba oli hamu naitwe tutukutiina. Dawudi akagamba n'obu ndirubata nkaraba mu kihanga ekyo kituuro eky'okufa tinditiina kabi koona. Habwokuba manyire ngu iwe oli hamu nanyowe. Yesu ntukusiima ab'okuba oli hamu naitwe. Kandi nk'oku oli hamu naitwe tutwine kikututiinisa. Omunyanzi gwa takututiinisa. Omuduumizi waitu ali hamu naitwe. Orukomero rw'amaani niwe ogu Yesu Kristo. Ntukusiima ab'okuba otwetoroize bamalayika bawe mukama. Bayibuli negamba ngu oraitwetorozaga bamalayika tuleme kuteera ebigere byaitu haibali. Mukama ntukusiima ab'okuba bamalayika babo twetoroire. Mwoyo arukwera ntukusiima ab'okuba mwoyo waitu emyoyo yaitu ogitairamu obugumu. Mwoyo arukwera ntukusiima ab'okuba oli hamu naitwe. Mwoyo arukwera ntukusiima ab'okuba n'otusemeza. Mwoyo arukwera ntukusiima ab'okuba n'oturabyamu byona ebiraija mu bwomezi bwaitu. Yesu ntukusiima ab'okuba okatugambira ngu munsi harimu obujune baitu nyowe nsingwire ensi. Ntukusiima Yesu habwokuba okasingula ensi. Kandi ntukusiima Yesu habwokuba nk'okubasingwire naitwe n'otusinguza okuraba amaani ag'omwoyo arukwera. Mwoyo arukwera ekiro kyati tuha obusinguzi. Omu kiikaro ky'okutiina tuha omwoyo w'obumanzi. Omu kiikaro ky'okutiina tuha omwoyo w'okwikiriza. Ntwanga kutiina ebyo ebigenda kwija omunsi. Ntwanga kutiina tiinisirizibwa eby'omunyanzi gwakukora mu bwomezi bwaitu. Ntwanga kutiina tiinisirizibwa eby'omunyanzi gwakukora mu kiikaro ekitukwikaramu. Ntwanga kutiina tiinisirizibwa eby'omunyanzi gwakukora mu ihanga eritukwikaramu. Ntwanga kutiina tiinisirizibwa eby'omunyanzi gwakukora mu mirimo etukukorramu. Tumanyire ngu itu akabi tikatwikeho mu ibali ya Yesu. Bayibuli negamba ngu 10 rurugwa ha mukono gwawe n'akakumi kali gwa mukono gwawe gw'obulyo baitiwe tikali kuhikaho. Akabi tikagenda kutwikaho mu ibali ya Yesu. Kandi Bayibuli egambira ngu tulisunga busunga tulole empera y'ababi. Ito mu ibali ya Yesu akabi tikatwikeho. Mu ibali ya Yesu akabi tikatwikeho. Mu ibali ya Yesu turasunga tulole empera y'ababi. Turasunga tulole empera y'ababi. Mukamijuze emyoyo yaitu okusemererwa. Mukamijuze emyoyo yaitu omuhimbo gwawe. Mukamijuze emyoyo yaitu obusinguzi bwawe. Mukamijuze emyoyo yaitu okuganja kwawe. Mukamijuze emyoyo yaitu okumarwa kw'omwoyo arukwera. Webale mwoyo arukwera ab'okuba n'otuha amagezi amashaka. Webale mwoyo arukwera ab'okuba n'otuha embabazi zawe. Omu ibara lya Yesu tutujja kwetoroora mu kiikaro kimu. Omu ibara lya Yesu tujja kwetoroora mu kiikaro kimu nk'aba Isiraeli omu irungu. Tumanyire ngu n'oturabyamu omu ibara lya Yesu. Tumanyire ngu n'otuha amagezi amashaka omu ibara lya Yesu. Tumanyire ngu n'otuha amagezi amashaka omu ibara lya Yesu. Tumanyire ngu n'otuha amagezi amashaka omu ibara lya Yesu. N'otuha amagezi nk'oku turaraba mu irungu tukagenda mu nsi yaitu ey'ekinihizo. Taata ntukusiima habwokuba n'otuha mu irungu kandi n'otwara mu nsi yaitu ey'ekinihizo. Taata ntukusiima habwokuba otwihire mu irungu kandi otutaire mu nsi yaitu ey'ekinihizo. Busahikira atulema. Busahikira atulema. Yesu Kristo atwetoroize bamalayika be. Yesu Kristo atwetoroize orukomerero rw'omuro. Yesu Kristo atwetoroize sagama ye.
tuli basinguzi mu byone tukukora, tuli basinguzi mu byone tukukora, ntukira abasinguzi o mwibara lya Yesu. Webale mukama wabakama bokubito twaire kintu kimu, ntujja kusunga empera y'ababi baitu takabiti katwateho, abana baitu akabiti kabahikeho, abanyoro n'abakyara akabiti kabahikeho, abazaire baitu akabiti kabahikeho, abagenzi baitu akabiti kabahikeho. O mwibara lya Yesu tulinzirwa bukama, tulinzirwa amani gawe, tulinzirwa amani gawe, tulinzirwa amani gawe. Aitato mwibara lya Yesu tusinguze, tusinguze mwibara lya Yesu, tusinguze mwibara lya Yesu, tusinguze mwibara lya Yesu, tusinguze mwibara lya Yesu. Ntukusima mukama wabakama Habwokuba embabazi zawe nzigenda hamu naitwe. Ntukusima mukama wabakama Habwokuba omulito obusa mu Kutiina, omulito harumu obumanzi, omulito harumu okusemererwa, omulito harumu okumarwa, omulito harumu okumanya n'okwikiriza ngwebi byone bwatunihize mbija kuikirwa mbomezi bwaitu mwibara lya Yesu. Bimazirira n'okutandika kuikirwa mwibara lya Yesu. Amaiso gaitu gaberozere, emitima yaitu nesima, engaro zaitu zirabikwataho, ebigere byaitu birarubatira muri ebyo byotukolire. Haleluya. Webale mukama, webale bogalisha emitano yaitu, webale bokutoleka bukuru bwawe, webale mukama wabakama Habwokuba tugarwire habuto nkempungu, ekitindisa cyawe nkyoyereka mbomezi bwaitu, onyumizi bohebwe ekitindisa ebiro byone byo bomezi bwaitu. Omwibara lya Yesu Kristo mukama waitu sabire. Amen.